Grad Pančevo i u 2026. godini nastavlja se realizacijom projekata koji unapređuju svakodnevni život građana, a jedan od ključnih nosilaca tih aktivnosti je javno komunalno preduzeće Zelenilo Pančevo. Zelenilo će i u 2026. godini, kao i do sada, uređivati sve zelene površine, javne zelene površine u gradu, njih ima preko 200 hektara. Usadit ćemo preko 3000 sadnica visoke vegetacije zajedno sa ukrasnim šibljem. Pored toga ćemo raditi 300 stabala u zaštitnim pojasima na obadu grada, pre svega prema južnoj zoni, i oko 1000 sadnica visoke vegetacije u vetrozaštitnim pojasima na putnim pravcima u okolini Pančeva. Poseban akcenat stavljen je na uređenje cvetnih površina. Pančevo će i ove godine biti bogatije za oko 100.000 sadnica sezonskog cveća, koje će doprineti lepšem i uređenijem izgledu grada, ali i prijatnijem ambijentu za boravak na otvorenom. Zelenilo Pančevo se trudi i zajedno sa našim sugrađanima koji zaista pokazuju visoku svest očuvanja i čuvanja svih naših površina koje su pod zaštitom i koje su uopšte kao javne površine, i želimo da zaista poručimo građanima Pančeva da smo im tu na usluzi, sve što im treba, 24 časa postoje službe za bilo kakve zahteve, želje ili šta god oni pomisli da mi možemo da im rešimo, da oplemenimo naše površine, da uredimo naša mesta, naše stambene blokove, naše ulice. Kao što znate, sve ulice koje smo u proteklih 10 godina asfaltirali i uređivali, sve smo hortikulturno uredili i oni su sada na usluzi i na lepotu gradu Pančevu. Briga o zelenim površinama nije samo pitanje uređenja i estetike, već ulaganje u zdravlje, ekologiju, kvalitet vazduha i prijatnije okruženje za život svih sugrađana. Posebna pažnja posvećena je i zaštićenim prirodnim dobrima. U Parku prirode Ponjavica planirano je obnavljanje parkovskog mobilijara i osmatračnica, kako bi ovaj prostor bio još pristupačniji i bezbedniji za posetioce. Dodatno, u blizini lokaliteta ostrvo Omoljica, koji uživa najviši stepen zaštite, bit će postavljen video nadzor, čime se dodatno unapređuje očuvanje prirodnih vrednosti ovog područja. Zelenilo, kao što znate, bavi se i čuvanjem prirodnog rezervata Ponjavica. On se nalazi, taj deo koji se čuva, na potezu između Brestovca i Omoljice. Taj vodotok je dužine oko 7,2 km. I on se svakodnevno 24 časa čuva, poribljava, pazi se, kao što znate, on je pod zaštitom države. Zaštita je prve, druge i treće kategorije, a pre svega prva kategorija se mora napomenuti, to je ostrvo pored Omoljice, koje je jedna prirodna oaza i stanište retkih ptica koje se nalaze tu u nekom svom prirodnom okruženju. Veoma je i turistički primamljivo Ponjevicu posmatrati sa stanovišta izleta, odlaska u prirodu, gde možemo zaista pre svega najmlađe učiti nekim vrednostima koje smo možda i zaboravili tokom svih ovih godina i decenija unazad. Svi ovi projekti jasno pokazuju opredeljenje grada Pančeva da kontinuirano ulaže u održivi razvoj, očuvanje životne sredine i stvaranje zdravijeg prostora za život. Jer moderno Pančevo nije samo grad koji se gradi, već grad koji raste, zeleni se i razvija zajedno sa svojim sugrađanima.